أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونسأله الكرامة في مبادئ الأجر لنا به جميع المؤمنين ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونسلم الله خير خلقه أفضل المرسلين وخاتم نبينا محمد الله عليه وسلم أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسلوه بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان يحب الكافرين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام المقتدين وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيع رسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه يا خير مسؤول وخير مطيع Šukrija te zahvala perala amar de vese najbarese koji tagora sa ese domingro. Šukrije de vese najbarese ko prvo tan so čeđame gore se robija so dinđame te bijanđovan te barala ki najšuži to jest vera koja je tari hvala Đelšanu primjenije objajte namari vera Islam. Šukrije elahese e najbarese hem su putijame kod drumu jer bizo olese uputa, a gdje najveće dame rekate sigurno. Ova Đelšanu tana odova, kad su putim kod drumo šakakana da tana ovu putimo, a kad smo kjevate džan vange drumo, od glavnom šakakana iz zavoda, to je naša odek. Amen, kao star vernici, dužna jam se kemošen kedikar, možno ne drumo, to opominaren, ali ova Đelšanu tana odova, ako umekala porakne to prolende, omkane neki pravobrazna, ako nakačavire temu to ne. Šukrije elahese e najbarese hem so počestijamen e najšuže, najmamlje pengamereja koje profečati sa e pengamerengru e Muhammedija sallallahu alaihi wa sallam, ka se Allah Đelešanu bića džalikotro porahmet. Celo sve to se temu tajmeđu svojine, gdje sokovel i svojim krajima do sudljive. Svedočina jamen tajno da tamo Allah Đelešanu jek da vrdel se mu Allah na ne, anda Muhammed sallallahu alaihi wa sallam kano Allah je so robu, to je bićal dokaz su Allah Đelešanu sa svoj čežan, bićal džalikotan porahmet. Neka ta nora popijemo spas opromarom mango pengamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, oprole su čerupne, oprole sam ova oprota binja, opro saokova, kola prati njena ove su drumu čike amesko zvive. Amin ya rab, alimin. Kala Allahu ta'ala fi kitabih al-karim, bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فعباد الله اتقوا الله وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنين. Subiko prevod Allah Đelešanu kada je penca vačeri te dara olestra, te dara kotra Allah Đelešanu, ko amen ovče žagotar jekmanuš, a da bi kotar oleste će žajga do samanka, da bi kotar letu jende strevinđa kak je adminija buter duše željuđulen, naredno džavar te dara olestra, nikako te nova kotorodila tečinava o rodbinske veze. Naredi nam Allah Đelešanu da nam je kakija dunjaja nikako, nego samo sa muslimanja. Jer Allah tamo uvijek upravmende sadikjela em sađano, čači pavačeđeno, hvala, subhanahu wa ta'ala.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم بعد najviše Allahi pitara amara maestro e najmaestro najviše promotrama pegamberstva Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam a najviše butitama obidati svako bidati tamo zabluda a svako zabluda ligare manušijani jak džehremestri abdijet kao diskudive 1. februara 2018 besh japak desheptato dive Gjuma dhe Ula 1731 besh po hijretu inshallah kavačara amari tema kavičinite kavačara kotar zekati zekati tamo je važno islamsko obaveza koja svrsti mi ano temelja islamestre. O zekat ili pak averčane, ačenite zakat, arapsko lafi, soznačin ko prevod čistiva ojsiva barjačevi ojsiva. O zekata na materijalno obaveza emanušengi kola i siden prema očorore manušana. Anu Kurani Kerim o Allah subhanahu wa ta'ala kod triada tana pobini te dopo zekati barabar namazeja kod ima čeži. Barabar namazeja kod triada tana. Svojimo dolesa ovo islamska učenjake složi nenake kod dava tano o zekat fars dužnost namaro strogo ela hestri najbolesti olesti odredba dužnost te da okova mamoškova škrtarili zekate kova na dela znači kova na dela nistero zekati od vama moštano je kotar baro grešnika kova zaslužili ela hestri subhanahu kazna o zekati delate je puti ko peš, a najšuta večerite delate ko masik Ramazan. Hemo dva delate dujte kvaš post. Delate ko pare, ja pak šeće delate velik trgovačka roba. Okova ko svačećam odnoš delate ečovare muslimane inđe. Ko nisam kuvela, to je zekativa najte del okova koji side zlato, koji side srebro, pare, trgovačka roba, okova koji side razna nakitja, osim biserja, biseređena najte del opet. Okova tamo dužno te del zekata koji side stoka. Ko zekat nakuvela očer. Hemokova sasusi anočer je keđi pasa. Zekate sarsova čaržana pomoži mi pečoro vreme. Delape okolenje kola tali i pari situacija. Delape okolenje kola čeđena o zekatija. Delape okolenje kasar kalbja volani. Te delate dobinite. To jest da starite. Delato kolege kad se voljani ti kane pedeke kotar panipa a delate hende ke putniko nese putniko kovaj i mole se delate ezekateja a starite omagi pala hestro hemokovi pala hestro najba hestro o zekate tovela okavi te na ove škrtica, a jem čistiri to siba, ko ta tuđo haku, jem sao dole pomožite
i islamska zajednica. Our Pengal Muhammad sallallahu alaihi wasallam vacheriku hadisi alaihi Narethan Mashkaramede Okolese Koanarigari Gaila Kota Okova Solarari Efarejo. Narethan Mashkaramede Okolese Koanarigari Gaila Kota Okova Solarari Efarejo. Papana vacheri Oklanino namazi anadeva zekati Okota po namazi anadeva ništa. Papana zaštitim tumaro isiba Ađa arso kader zekata. Kada ne zekati ti si base, ta tu perejati obaveza. Odvih zekati, ota toj si ba, jer o čistini tu, a rakete familija, o ko Allah ko dela, onda se ti čerti tragistre o pravo čerorengo, e komšijengro, hem, okolengro kola prosinena. Allah Đelešanu po Kurani Kerim ki sura Bekare ko tušulu etao šektata jeti vačeri evo bismillahirrahmanirrahim inna alladina amanu wa amilu salihati aqamu salate wa atu zakate lahum ajruhum inda rabbihim wa khafun alayhim wa hum yahzanun. Sadaqallahu al-azim. Sobiko prevod. Znači, okova vrinena, hem čerena šukarka Tora, hemo namazi čerena, hemo zekatitena, ole ađi čeri nakada, kore rab, hem nisu stra on nakadara, hem nisu se on nakatubine. Čačetala, Allah subhanahu wa ta'ala. Muhammed sallallahu alaihi wa sallam isto vačeri, to je hadisi vačeri kanela, o islam će delate ando pačete merese šatija. Allah šatija. Tame sa riječi poznata, znači o prvo šati tamo o šehadet, kurio te svedoči da na najverdeva se mu Allah Đelešanu da o Muhammed sallallahu alaihi wa sallam Allah je sorovo, to je zbičalo, to je poslaniku Allah je sorovo. Zatim odlito šarteva o namazi, Pavel zekati, Pavel masek post Ramazan, hemo hač, kvaligaro muslim. Kotar zekati ušava kavačerej hikaja, koji vačeri pet da je kotar asavja, amare pegamrestre Muhammedese sallallahu alaihi wa sallam, i kislo ki Medina, ki diz eva čeđa ema ušenđe, sar o zekati, okova dela zekati, datama o čuvari, ej si vasto, okova, so i situne, o zekati na čuvari. Kada dva šunja je kršari, jevreji, šunja dela, hemogiđa zekati. Akva manuš, to su takva kršari, i ne bi ko tako, kasa ovče džabuti ki Egipat. Ole si ne čari ovo. A pare Allah zamani put roba mali koja bi čari bine, druma plački, ovela je da dva mali plački mogu. O hajduci, hem malera čorakova, oni to neka drumu, hem čoreva za kerovine. Butine nam dva vremena, dva zamani, ne budu. Kako po pobjedi. Hema džar je diveni, a kao kršan, kao jevrej, spremi džar po tovara, roba, hem bičari, palo po agati, bičari roba, a kada je dama razločila do teorija, ali Egipat. Ke pođiđa kole sama, pođijantano i da bi palo duj dire, a kava o jevreji dobili je kil, kuri koril vačeripe da o hajdukja i kisle kod Roma hem kačnije dva mali, od ja trgovačka, karavan.
koja počinje satački atak. A mi rekao o jevrijskom čelu dialoga, o kešinjao da ezekateja, o da taro ezekati čuvari i si vasno, ovo pesa tad misli ja dijatono, eva čečara, ako u Muhammed, ako stvarno li si roba džala ili Irani su reso radniku, Irani sa 100, Irani zarada, ovdje ja ta pesa dao kao priminu istinu. Ali prije, ako Allah je Muhammedesre, dao samo tehovare manuše, da bi će dela zekati, pa me ta isto ti ja pesa, me ta kamu da je Muhammede. Sovojda kava sa sova čeđana, pođijale se vargati kod drumu, ovaj duk je pljačan je i trgovačkog karavana, hem dobili bil sa opljačke mogu. I ovdje šijadova, sa sovija besa, ne da pomači, hem pođijadano, te mu daje, amar primjer Muhammede sallallahu alaihi sallam. Soka da si vidite. Onda on džavđa drumova, džao hem dobili od dujto ljubu. Dobino dujto ljubu kuru leso argati, pisine se, akala lake puma. O tu mu gazdo, maski vidu, amari roba na nečođani, na čočape. O hajduke kad napadinje i karavana, on o prvo kotor sine, o lena stađe i plačnijene, be imre kod dujto kotor, i prva ađara mari roba na plačnije. Pa prva maski do doleze, neka be šapan da igra na te hetkira nave. Akava je reke i čava špinjanova, uštel, lelko mači garage i raneže potan, hem uštelo telo čelo šehada, ašhadu la ilaha illallah, va ašhadu anna Muhammedan abduhu wa rasuluhu, ili vačeniti da od ova jevreja, dva kršen kotak, od ova beše stavno dinđa zekata. Stavno dinđa zekati. Ligari prigotar Ali Radavan Khan Sarva Čeča Pama O isiba produživite, to je zbanjačenite ađa so volali non stop jak manušte šukruini, to je te zahvalili prava kesete najbarisi. Pa dalje vačeri kuma so pobutre te šukrineja, to je zahvalineja la kese, to isiba pobutre barjova. O isiba hemo šukriba, to je to zahvalnost džanatane kekekjer. O isiba hem o šukriba la kese najbarisi džanatane jekekjer. Allah subhanahu wa ta'ala nakačinari te barjačero blago kova tu međe diđa, sad dok tu mena činavena te šukrine ela kese. Pako kraja haljale, penjale, kivera, ko kraja dika sartano ozekati čače čuvari amarom i sibastrom. Odore se savet. To je puštena Allah jestro naredba, dezekati i rodova naređenja sočeža Marena Presro. Uranite da hem sa soj tano ozekati ko arasku čin, znači čistiba. Su načini samo lafi čistiba, povolo mani odoreja, amen, aknički tovajava i siba. Odore se uranite da sočeža ozekati, araki, manuškova dela, araki, oneko tako razno lošnih tvara. Ja pak četak najdraveniji primjer kakva amari abdi situacija ozekatita na ih vrsta sa porezi kak je dunjanja. So amen kogod će vlaguti, ako nam deje državače na plati ne u porezi, so da si mi pomoći. Normalno kolo to problemija, ađar isto, kogod nam dela zekati. I ovo mora to je problemija, mora da ta dopadne strana.
odnesi, inšallah, te molim najlahije, najbolje, te pomoži nam, ki obaveza to ti o zekati, ti te prihvati na zekati, sad bi so bizo dova na štiti. To vero će navika kuri da i baja o zekati kao živina. Koreja kao osiguri na šužođe neki zekateja, koliko vas sveto, hem da reče, hem sreća, ama reče udneđe, hem amara zajednicače, ko kakava sveto. Amin, ja rabbal alamin. Subhanike, ve bihamdike, la ilaha illa ente, estagfiruke ve etubu ilejk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.